Otkad se nismo vidjeli, Evo, najbolji gitaristi svih vremena. To je tema. Šta ću pričati o novom virusu, više puni je kurac tih sranja. Najbolji gitaristi. Tu treba razložiti instrumentalne gitariste, znači oni koji samo sviraju, a ne pjevaju, i ove koji sviraju i pjevaju, jel? Evo, to je Jimi Hendrix. Znači, za mnoge je on najbolji gitarista svih vremena, a za mene je najutjecajniji. Nije baš da je najbolji, je najutjecajniji, jel? Ali to je ova kategorija gitarista koji sviraju i isto pjevaju, jel? Od te kategorije je meni najbolji Knopfler. Znači, Mark Knopfler. Top. Znači, svirka plus pjevanje. Genijalno. Taj lik je genijalac. Clapton isto dobar, ali Knopfler je number one. Amen. Instrumentalni gitaristi. To je moj žanr. Instrumentalni gitaristi. Stefanovski plus Tadić. Znači, Stefanovski plus Tadić u duu i recimo Knopfler i Chet Atkins u duu, jel? To je... Znači, Stefanovski i Tadić su za mene najbolji duo svih vremena. Nakon njih je drugi najbolji duo svih vremena Mark Knopfler i Chet Atkins, jel? Hendrix je najutjecajniji gitarista svih vremena. Tommy Emmanuel. Finger picking. To je takvu vrstu, takav nivo niko nije dostigao. Tommy Emmanuel. Amen. Sad idemo na ove instrumentalne rock metal gitariste. Recimo Steve Vai. Steve Vai je meni bio dugo vrijeme najjači. Onda sam spržio prije, 2, 3, 4 bi spržio one MP3 CD-ove pizne materije, onda bi to slušao u autu. Spržio bi 20 komada od Vaja, spržio bi 20 komada od Satrianija. I što sam otkrio? Ja je zapalio prije u Split, šta ja znam. Onda bi stavio recimo Vaja jedan CD i to bi slušao jedno 20 minuta. I onda bi stavio Satrianijev CD, to bi slušao sat i pol. Onda bi stavio još jedan Satrianijev CD, to bi slušao 3 sata. I onda sam skontao, jebote, pa ja slušam samo Satrianija, evo, majko. I tu sam shvatio da je Satriani najbolji gitarista svih vremena. Znači, omjer i tehnike i umjetničke filozofije i šta ja znam, artikulacije, tehnike i tako dalje. Najbolji. Paul Gilbert
je tehnički najsavršeniji gitarista, znači Paul Gilbert. On je uspio, to je ono shred metal, ono, znači brzo sviranje, ali brzo sviranje ima onaj, kako se zove onaj Michelangelo Batio, nešto tako se zove, ali on je više egzibicionist. Ova je, znači Paul Gilbert je tehniku gitarske svirke razradio, to su perverzije. Paul Gilbert, tehnički najjači gitarista. Iza njega je Malmsteen, ovaj Šveđanin. On isto tehnički superioran i stilski, on je razradio taj neoklasični metal, to je ono i niđe viđeno. Strašan gitarista. Znači, što se tiče ovih gitarista instrumentalnih, koji ne pjevaju, Satriani je number one. Number one, bratcov. Steve Vai je dotjerao, ovo je interesantno. Znači, Satrianija se sluša, CD, šta ja znam, DVD, nema pojma, a Vaja se gleda. On je razradio stage nastup, znači vizualno je razradio do savršenstva. Pleše, tamo liže, pičke, matene, radi, ono, čovjek je doveo stage nastup, znači live nastup je doveo do savršenstva. Satriani nije za live baš nešto ekstra. Ja sam njega slušao u Barceloni, ali je to sve problem u razglasu. Ako je razglas loš, onda ne možete čut što trebate čut. Ali Vai, ako je razglas loš, vi vidite, vidite performans. Znači, Vai, što se tiče live performansa, number one. Clapton je više... On je zalutao u gitarske vode. On je trebao biti pisac. On je vrhunski muzičar. Što se tiče svirke, što se tiče pisanja tekstova je vrhunski, ali svirka onako nije mi to baš onaj. Eddie Van Halen, on je izmislio onaj, a nije on izmislio, on je izmislio onaj one hand tapping. Dobro, on isto opasna faca. Jimmy Page, što se tiče benda, top. B.B. King, da i ne spominjem. Keith Richards. Keith Richards je oličenje Belzebuba. David Gilmour, vrhunski što se tiče vizije. Santana ima feeling, ali moram priznati da ga nisam baš previše slušao. Jesam jednom u Zadru ili negdje, nemam pojma. Nije mi baš nešto ostao u najboljem sjećanju. Beatlesi, to je više za ove godište 40. Prince, kakvi bakrači, jevote. Eto ga, to je to, Ne znam, bendovi AC/DC top.
Tool, znači heavy metal band, vrhunski heavy metal band, heavy metal, ono šta ja znam, dark metal, death metal, odlično. Mick Taylor, koji ovaj jebote i Rud. Eric Johnson je, ali on je najsramežljiviji gitarista. On ima vrhunske, ima vrhunsku, kako ću reći u pičku maternu, ima vrhunsku tehniku, ali je sramežljiv gitarista, ali dobar gitarista. Ne vidimo ovdje Dimebag Darrell, a on je napravio onu pedalu, ma to ti je sve sranje. Dobro, ne da mi se više. Znači, to je Satriani number 1, Steve Vai number 2, Paul Gilbert 3, Malmsteen 4, Knopfler 5, Stefanovski 6, Tommy Emmanuel 7, Hendrix tek 8, jel? I to je to. A sa Richardsom bi volio popit neki Jack Daniels. On mi je onako cool lik. Što bi rekli u mene iz Popovića, izbit se iz Strevalja. Ćao.